Modrića je u onoj porodici opština i gradova u Srpskoj gdje se beleže dobri rezultati valjanog rada i Modrića treba da posluži kao primjer kako treba, rekao je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Za mnoge primjeri ima jedan od najmanjih stopa zaduženja i najbolje da kažemo programe razvoja i ima objekte koji su izgrađeni na zadovoljstvo građana, a nije izborna godina, što bi se ono reklo. Cilj je da nastavimo tu saradnju i da ono što je za građana Modrića bitno, a to je izgradnja zaštitnih nasipa, odvod kanalizacione mreže i ovih, da kažemo, kolektori za kišnice, kao i drugi projekti koje grad i opština pokušavaju da iznesu, dobiju podršku. Da je to podrška čitave Republike i da ja kao neko ko je, da kažemo, spreman da digne ruku za ono što se u Modriću dogovore, imam posebno i zadovoljstvo da posjetim. Također mi je zadovoljstvo da kažem da mnogi gradovi sličnog statusa i sličnih stanovnika nemaju razvijene, recimo, ni dnevne centre, niti takvu brigu za ugroženu djecu, da ovdje ima, recimo, jedna od rijetkih opština koja ima logopeda na 30.000 stanovnika, to mnoge i veće opštine nemaju. Ja mislim da je to nešto zaslužio podršku i što i dalje treba da bude naš zajednički posao. Načelnik Modrića Mladen Krekić upoznao je Stevandića na koji način funkcioniše ova lokalna zajednica. Ja sam pokušao na bazi potpuno istinitih podataka da kažem kakav je budžet i obavijestio potpredsjednika Republike Srpske da za sad mi nemamo tih nekakvih velikih problema kad je u pitanju čak ni ispunjenje budžeta, a evo i u narednih ili u prošlih 12 godina mi smo bili stalno u nekakvoj blagoj dobiti i tako dalje. To je jedna povoljnost i to ne zavisi samo naravno od načelnika opštine, to zavisi od svih ljudi pa i vlade Republike Srpske koja stvarno uvijek i na svaki način pomaže, dakle, lokalnu zajednicu. Danas je posebna stvar što želimo da, pored ovih tema i koje smo mi otvorili, zamolimo i potpredsjednika Skupštine Republike Srpske da nas podrži. Ja uvjeren sam kakav je on i kao čovjek da će to uraditi, on to više radi sa srcem, što ja jako volim i cijenim u principu, jer tad se ne razmišlja onako, kako bi rekao, da vidimo koja je to varijanta bolja, nego ja jako volim i cijenim u principu, jer tad se ne razmišlja onako, kako bi rekao, da vidimo koja je to varijanta bolja, nego se razmišlja srcem, a to je ono pravo razmišljanje, pa smo ga zamolili da nas podrži u niz projekata koje će ovaj grad možda u sljedećoj godini imati, od, ne znam, trga dr. Milan Jelić, od slivne mreže, kanalizacione mreže koje bi eventualno trebali raditi i naravno jednog ogromnog projekta kojeg mi imamo na umu, a to je projekat nasipa koji radimo u naselju mjesnoj zajednici koja ima taj problem, konstantan mjesna zajednica 4, dakle, zbog blizine rijeke Bosne. Dakle, nama je potrebna pomoć, dakle, nekada kad stavi čovjek ruku na čovjeka i to mu znači, jer mu daje svojevrsnu podršku, a kamoli kada to rekne potpredsjednik Skupštine Republike da svojim i dizanjem ruke, a i tamo gdje bude u prilici da to kaže, da su to pozitivne stvari i mi to hoćemo da bude na kraju krajeva i pozitivno. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i rukovodstvo Modriće posjetili su i novi objekat dečijeg obdaništa Naša radost i dnevni centar za decu sa posebnim potrebama i na licu mesta uverili se u njihovo dobro funkcionisanje.